Mukenji Fonchi. Mukenji Fonchi uvunganyi. Faustin Mukendi wa Chimanga Senda Tita wa Kuchilenyi vwa usumbi wa mabo wa Nzeke. Usumba mabo wa wenda mushinga. Wala Mukendi wudilendeka wuditungemu. Mukendi ngumo wakunda voiture ya kwenza taxi makumi anayi mihami tukudi muibwela tetukoheteni bende shibama shibana bakashimuni mbombo wakalema kache bitanda byavula lukini ndubwela mubina kasai lukini ndubwela mubalubu kabayi bakongangani urinyenga mukweba mashini umunyenga lohangu nimbya konflan yebo wenka yebo kalo wendela mashini makumi abiri ukalo ndeka niye boye kuchalo wabyenze bishi ngakafu kasai singakafu kakena nshile kakena mulilo kakena mai ati twakola chalo chako chimanu chilichenza kumai kulukalenga mchikosoka bari bahabwini ni fachi bamwambile kayimwe intervenir mafukwa bidya kumbujuma ikakwa kala mai to ati twambaha kumilondo kwari kuyelusenga mu milonda eta ilunga nyilo abana benu abanyanga na ibinu inayo bana benu nineno bana betwabo kanika de bine chance chola loto adiba kuhesha kole sheheba lunganyi tante meka diboko na bwachini bakaba jisokoka baba jisokoka bwa moyi mubi wa bana betu lukini lwa bana betu ali muntu wenza bwa rubwimpo dyano luisa kushala deputy luisa kushala ministre kimbambani bwawe kwa mrusho muntu kala wa mujibu jeba to akawena wa bulosto di yandani baluba nanga ngai binaka sayina ngai ambulusha ngai sanga ni mukweba sanga mudu sanga hebo. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Batu bananga tisanji cha Frank Chola wetu TV tisanji cha baluba bonsu batu londa mujinda jilolu misango yonzu ni batu bikila bishilelu bishimalaba ndongamu ngwetu wa kwetu kakujiminyi anu muntu munu ambila chitunga kula bwa chijiji to ani politiki wenji nungu wambi nungu to mema tumumalo ansombe lwa bantu ni kuya kumpala kwa bantu ani kabukulu ka kwetu ki myandi ntutamba kwa kuila kaji lelu tudi mwanda mukwa butu twakula wa bakulumpa ani bantu babenza mena ani bantu bavuni makuta bafu bajani bantu bafu babanyangana ni bantu bachijikoko
ni baka bafwa tututela kundambo haji mone heba nuvuja ni bantu anyu jumwenze chintu chishale jine jishale uja nutubikila kikia chilakandonga muyanyi. Alors merci na bando na biso bazolanda surtout bana surtout ba jeune bana baluba oyo bayoka chiluba te leo tolobela sur bato baza ba mbongo bato oyo basala makambo na Kasai bato oyo bazwi mbongo baliena bato. À l'époque, et ben au Salema. Mais aujourd'hui, et comme rare, au moins on vraiment à Zoyo, à Matisayo, à Tombola, c'est rare aujourd'hui. Il faut toyer banani basala makambu, banani bandoli na batu, tukaji basomba, ni mukulumpa wako ankwaji kajima. Weto Frank Chol. Mukulumpa bishimubiji. To tuli tuma nashi mutuka ni mvula magamanda mutegeta me tulani makanda baro tuli bala makabu kuluka kwetu bakwetu ka kushimi chabushwa tuenda tunulonda mujika sajeno bwani mamanya yenu tukala yetu nao bitu jikati bamanya nutulonge shoko bwani kwetu ka kushimi to kadilelu tutwakula chilumbu cha Bena Kasai baba heta makuta ni babenza malu bashiamena kaji bavubajani bantu nanga bwalu jinanga lelu njijika ku Kasai moyi mubi muvula muhita lelu ka ma 70 ans kimwambi 70 ans bijumu bya bunyi uchijani bukola mwagani kutuje minyinyi tutuja no wewe de minyinyi ruwela kana turimo kudya kazolo kudya kalulu nanga tumisha yo bini ke bini mwa katowa mwa titunda kala mane urubumu saboka dia bonane twasa kidila kaje tutubanga ni mukulumpa mukenji fonchi uvunganyi Faustin Mukendi wa Chimanga Senda Tita wa Kuchilenyi vwa musumbi wa mabo wanseke usumba mabo wenda mushinga wala Mukendi wudilendeka wuditungemu Mukendi ngumo wako la voiture ya kwenza taxi makumi anayi mihami hedi tukudi mwibwela tetukohete ni bende shibamashini bana bakashimuni mbombo wakalema nikacha Mukendi waya katini manje kumana muntu mukula mashini kuizina makumi anayi ya voiture kabirito fonchi wa muntu wa Kasai uvo munanga nene bana babo Mukendi kavunanga ni mwana wa chombo mwana wa muchomo bumwishangana bamwelele meji ushukwa wenza mudimu bashilani ni balelo bari kunyenga mukweba mashinyi kunyenga ni luhango ni mufulanga yanyi ngo Mukendi ngumo wako bantu bakala bari benza mudimu muri tungemu mwishanzo muri tungemu mwishya bana ba mushinga mukola chumwe kwana bana nzubu nanshumwa ni munemu ne kuchinsansa to ukale representante kuchinsansa numero 14 ngwende ye bana balam wala mushya bana ba responsable chumanga wende vo député provincial a 12 ans tunyini Mukendi fonchi wende mutokeo na Serge udi député national uli mwele tisanje ku Chilenyi utwenzele restaurant munene mu vilemu nango yumwekani uvo muntu achabusho mushya bana bachabusho chabusho twela bana benda moyi baba tulonda batu bananga ndonga muyetu famille fonchi wa Chilenyi tukwela moyi tunwela myoyi tujinji sanga jabunyi munu jibalama bukunda bwa papa kaji tujinyi mwane tu chibango byayi uvunganyi chibango byayi wa muzemba moyi mwana wa uchibombo uvo mubanga mudimo mula matadi kuti titre foncier kuti tuteyenda mabu chola nguleze ni mini mabu bana abu benza abu avadibiri bakandika kuti mobutu wana muntu kina makusumba dama benda bajigilanga muri tumba ya luhango bakukwata bakunyenga bintu we mwana no vile babasu kudubini Chilenyawo uvanzo bumyasa kailento balo baba yasa butuku kichiri chumwana mbujumayi mushalo balo kulekelele diama mu 1982 na kuchubanga byayi kubanga mushinga wa diama kadi bavubo bine meji bumva mukulwenda masabenda Mukendi fonchi bavubula mabo kadi bangenda mushinga chubanga byayi wakatwashile nzubu wakutuhanyisha bintu bya munzubu babigileni maison de meubles
hadu banda bakuye ku parke zuburi kuda pa me kumpro ko fiko parke ku kari kwa mwana tukazani mpambo ki uvo depo wa chwa mbyai uvo to anshila mesa nkwasa malali bintu yonsu bya munzu wakafa mwana mutakati chitenda me muntu wakashia mfulanga ya bunyi mpango ya bunyi kadi pakojila bakari bahana preska byonsu vumukojila kodila mwena mpenga mwakalonsha kinyi yo twasekejila mukulumpa Katompa le bilange qui est Katompa le bilange? Katompa le bilange lo amalobu nkama mwanetu wabakwa ndaba mbakwa le bilange akumpro kafika mu Chilenyi ngumwa wenji muri mwadi ama umwa ubusomba ne bana babo bantu bani kutelela aba buvubuche mudinda bantu babwele kumbelo bena kaihaha bena kabumwaha bena skolaha bena simba mbuju basaya zolo bakasomita kimbi ne franga balele to bini lukinu argi min lugin bona nkwambele bo bini franga alele bahetele yabo ya kala bwalu vanu wenwe ye mumine bumudi wa munde ko muchitenga utule dishinda wangula mabwa mababa bahana kuduzen nanko baba hitan franga ya mbulelela franga ya mijalam nonko Katompa mumwa wakabanda bikol kwa sanzubu mine na mumuso kwemu kadi mbatamba kuihana kwasa kuchinsasa Katompa bakazi muno wabunyi vuno kunyenda mbaye wabu sharo president wa samba lenda kwenza malo wabunyi ikipikari mwana itatakana lelo asa bantu mukula mamonjelo wakananga ngakui $400 kayiko kasari antalekeza buka kaka ini bantu bari bakalodika asa bantu mukala $400 fele lusa tutele bantu bilonga ribino moyi amoni longa chuvele senateur mo troko hende sa mufila wana asa bantu mwana mwakafika yenza bundu Katompa bantu bakala mekipo ansamba lenda ekipo kubanda kadi babana batoenza ukutukutu kuchinsansa ko bayibananga nekipatu twasakijila twela mwanenda Katompa ku États-Unis tumwelenda moyi ujenza henda ujini fondation wenda ujimunka chama jambulisha bantu ku Chilenyi chema nyamba ku Chilenyi yanche mukwanda ba ni Chilenyi mbatwangana udumuka mukwanda mu wabumbo kale bilanje mabuturu bishikata 20 kubanda ku Chilenyi na nkomwana walungenyi wamanye cholo wetu bigengela jina ja papa kajishiminito jikala koko bana ngwao kibatu tukeba bamulisha batatu abo na shabata bakaba ya kubula ba manje mushya bana babantu banintela bachola kibari bajumena atatu abo nouvelle ville où mon voit on se vient sur Nyasai bana mbahana malata ko hanene mabwa fondation kibari bajimisha bwa melikasela batatu bakesa bari balama kimi bakujimisha mena batatu to bwa benza effort wakwa tula mena bwa kukasai wakwa tula jina bidi bwa bukola kali jimya bayons to asakijila mukulumpa kajima chunza shagena ne bakajima mawo koko ni muhanga to mwimbe ni musambu kilo kaidasa mawo kadi machunza ngenda mushinga wabokodile babini matamba mwenda mushinga kuhana mala kwa sanzubu kuya kuchinsansa mwenze mende abunyi ano bakojile mutu litwamba bari bende bazikisherenda likasa munemu bende bahana zubu yonsu wemwasa twasakijila Kalumbu Papa Kaluchi tubamushika kudi bidimu bibidi mumo wa mudi ngumbamu nuvuba yeni mabo bakahana kubujumbura vone makazema nena wakalesha bantu mokuhana bintu bya mu magasin bilamba sabanga ni bikobu uvumula mashinya ya Toyota kabukabu muri tungemu bokwata muri wabunyi ikadinsu buyenda mihanyi bobikola muchikala ho ano residence wenda mushara tubaka mundigile ko kuvumuko mwana hero yenda mukojila mukodila zambi musamba bakojila tata mubena musamba zambi musamba bakojila ngandu kakulu Gustave tatu Gustave ngandu kakulu undiri bamanye 3 payota mufa mafu makesa mwenza mulimo wabonyi bamwene miba lekele mulimo wa miba kubanga bungenda mushinga kuletu minyoto atuletula kula mashima nena kushala mbele bantu bintu ya kwasa nzubu evo mwashanzu munene mwasa muri tunga mbikola nanduka kuluvu mwasa mwabo bantu bashirika he tutubigele muturapa yote kwagilele ku hospital Notre Dame hatu musekalo mukomina wa Dibindi abonzol umwenda kimuva tuilanga kuri muko akalonje kuri muko anga kuri muko adish kuri muko anso bantu bosu batulana mwanda kulu ni modi ofwemu
muvano ufika bene chibuku banwa bena mungilo wangandu banwa bene kubanwa kudya kuno kwa banyanga mashinyende avamateka majima amakujika babafu vule misheta babafa mujika bantu musogeu ani ngakula bantu mamanyi mulela bana bari kula be bujim aba ku Sud aba mu Europe aba mu Etats-Unis mulela bana bansongo bari bakwata mudimu benza mudimu wabo kabaye batanga bintu batatu abuto ina autuela moyo kudi Théo Kabongo les Canadiens impeccables nacha Jacques Kalumbo Viegista John Poi mu Angleterre baba buni bayanela bahita nuti babuni baba tulonda Kolongo Kokovera tatu Kolongo waka sama bwa chikishilo wakumpala mumbushumai tuikile hotel Tango au uvwa kakwenda wa bantu kivu sunga bantu hari mumva mpendiyo parito aite pesa mutumba kuchilenga permanansa uri mulubanza lwene kuwakasa zo muri tungemu irimo nitabonye yeya kivu muluba yeya utandangana yekele di ye mwena mudirije chisamba chapa kwa kalonji nikacho wafa mumukalo kimbanyi kwa chamo kwa presidento kushalo vo 3e vice president ilonge ikado uliho ngongolongo kuva usunga matando abalubu bafilekana n'imyazo n'inchinyi aboneka vile itatu ngolongo awofika vufila mubelu bantu bateleja bamumva chileje lichate Londres notable wabalubu Kadi restaurant 421 chini kabiti 421 mukwa kalonji wa kumutu waritonga utivine kuba kwa chimanga mulela bana mulongo mushampa muri tungemu arifika mudisango de hamwalu soma buri mumanya bwa ide pesa bula bakujim disambu de hakari yomba kwa danga kiwono banza lwenda udini mwana udi mpindi udepite provincial kalonji nkongolo nanko mbamwa baba babele meji bwari tungedi baba bakula bwari tungedi vakabidana mama umugaye ko kumabao bantu bava benza muri mwabunyi ba notable bakasaike twaka kanda zamika kanda michimichi ntita uva umwa wakuba basumba mabwa kanda umwa vomwasa makazemane na munjila wangalula uruba bigila mwakutusaka ni yinga jila odenda ngalula mpanda njila vona bakazemane na uhana bukwa bintu mu mwashianzo muri tunge muminena tone usaro chinsansa kanda mulela bana bansongo mulela mwanenda uva musungu dibwa mikala député national tutubigileni moya kanda Kalombo de show ni mutela u mvunga kulubwa sambalenda chontambo kulubwa sabantu kali mukala mamunjileu ngumwa vumusuma vomuri tungemu ni uvo president wa sabantu benza malo bunyi bakula mashinya atetu kwendela bakula bisi ya milehe ni mijikei ivano ko di vatraska ni ko di mwana eto ntita jeni danem nonko kalomba mabala matahanyima bokwata mudimweo wa mabwa kadi bava kama bajinga ni muntu choma to babele chivuvu batwanga nampanda muntu joka bashirana bine lero banyenga bantu mashinyi banyenga bantu mpango ni fulanga yanyi twasekejela Kadima Kambala wakalukila henda kompresa wansamba lenda mukwatenda mudimo wa mabwa uva usomba kuluseka lwa GD wakasomba bisa minene muri tungemu bava balama ekipa kayike ngomodi kengemu to babenza na mudimo wa dama yeye chitori chamba yako chitori wakuchitori munkamba kaja tanzemba uri ni moyi chiri moyi chwakumba chibini mako michitema mwina mbula matadi muvena wakala yeya mu dirige compagnon wa miba avo yimfeke nkao kwichirunga nyiluto lwa mugamba kada tanzemba yeya ndiandera kazemba wakwanshima yeya notable ngomodo hesha bana lunga nyimu sokwemu mwakutanta kuya kumpala ujininzu bumuri tungemu kabu pangu nananga mwachibu ichitoko mturu basombelemu tela mukulumpa Jonas mwela moyi ujuturonda Chinkotolo ngoi Chinkotolo wabine kalamba yavo nyanenda wa mukendi fonchi hadi fonchi ulo vatiri makumya nayi Chinkotolo ni vatiri mitoko myabiri Miami
babahesha bantu muri tungemo okwendesha mulimo wa mashini Nyangwila chunza. Nyangwile chunza luvwatu lwanyi ntita awo kididya kijino ni bantu bovu bucha ufika mwa nyangwile chunza mwaba ukadi eklize wa sende dernier jour kujede volbanza nyangwile chunza awo muvanu kusomba ni bantu kudya kuno njile biri satu bashabaye mbuji njile isatu fulanga yendiyeya ivo ya bantu kavunanga na muntu wakenga ba journaliste bonso fututila na muntu wamu disanga dakende kuyi bene fulanga ya lelo kabene bajene bantu kwene basoma nabo cholo amawo ngoi chota uriho mukulumpu wamene kalambayi muntu mukulumpu kilunganyi au mumanya mekanika muhita bari balonga mu institut superieur ya mekanika wewe ni malo atutumba kutachisha enda mangoi chota uriho udukubele wenda madimi kumuna kwenza bikel atutokolaha udini ferma munena kwa buku kalambayi kadiba kamunyanka shakuri bana baba bine kalambayi kumudi mwene kamuswil nya wedo abine ntani ndo kwenu kunyanga bintu vuluka chikondo chiro manyanga cha payage mu maka 83 batu bahanda $45,000 bahanda ya diana kabai bamanya nchinito kuri bantu babine kalambayi ngumukulompo ho wewe ni meja malo mécanique inda mango ichot toi segidina nujibate les gens kayenu bwani les baluba ont fait des choses batu oyo basala ba tapage ezande baluba mais yakala pas ya lelo baza mike toko kontata ba 4 ba 5 atale bo chola zo mutuka chola zo $100,000 kendo sala makambo na bilanga sala bo soit exemplaire batu wana tolo bango lelo bazati. Alors c'est à nous le gène et puis ça biso ba leçon ba biloko na sala pour na sentiment et puis ça biso ba leçon parce que le vieux ne va pas nous aider biso ba gène to sala ni ya ando moni lelo isa les tapages entre les jeunes et les vieux. Pourquoi? Parce que ils ont la vieux mususu ba sala biso ba mabe hein. Mukenji Edouard Edo mufuko bibiri bibidi mujelo wa chala mwanemu kimuva mbanza yende yonsu bidi mukendi Edo bantu basoma mobokala nivulo mukendi Edo tso balonye mukasapa voyemu lokulu bumbashi bana bonsu ba mukasai ba balonga mukasapa basanka voilà le hotel mondi bidi satu mutoma mabwende ninkubudombole ninkumputu kulibatoka tuvotuye ko kutoresewa uvoye uhanga icho muhesha wakashehenda bantu babunyi no wakashikisha malo anzambi mubudikei turi tubashingilana bonso ni talarigilenga Kabamba de grand mufachiri mwechi yeya kimwina mwaba wanje bukisalu cha dama cha haturtuya kumiseka lo bene chibwabo mumwa wa bari basumba dama bari bakwata muri mu wabunyi muleja bantu muri kusomba ni muri kufomoy ni kudele henda malu anzambi Bukasa Bwangando mukatabwa abambana beto badi benza commerce ni bana buteketa ni kutamba kuditeka bobu malu a tudiendelendela malu adambulangana wona mashenda mafonde ni serpent de route c'est sûr avec Bwangando mushingo wa badi bende wa mbuji bakunganda njika babengila mashinya bukasa Bwangando kivuambula bantu me muri mutu tusanga na buvoa chabo chobna chikesa baba banyangana ni bantu bambulisha bantu babongo Tantu Kansebu wetu Kalonji Kansebu uriho ni lelo uri kuchinsansa byali mingu mutu ritokule mu mwenda munintenta muluba yonso mutu ilanga na mungu umumu kana envelope bakuyomwebo Kansebu wakanza mu mabunyi mushanzo muri tungemita bunyi mushanzo ya depot mushanzo ya magazin udine élevage mujumu wa ngomba kumutokoi kulisaka lo bene mukendi au nen matwa mukenji ni tuyinta tukampanda mubaluba tuyini bor kampanda mu Kalonji Kansebu udano intervenir ochitwani makuta yeye mwene kim reference wa mara dollar boy kumanya to wa dollar au musho wa bank adunya abantu bafiko chinsanso ukamanya na Kansebu kari mushala wasanu subuke muri nawo Tatu Kansebu wetu kako musanga memulo kuchinsansa nyenza mushino tumonanga na
tumonangana ne baba kulumpa bons balo tato André kaji mvuma bwa tumonangana kaji banyamu chinsansa mal mahita boni to asagejele kalonji maison cop pangwanyao tawanyao mwina mwakidilu mwina disanka mwina bisanka sanka maison cop uvumushala representant unique bwa malo onso akatanga muri tungemu ngenda mushingo kala kamnyo tetu fulo mihamia kadi bwalu bwa kansebu bwa maison cop mwa butu fulo mwani we mwambile kalonjo wa chimangu bweba bwalu bwa kwenzei walekede enda malo onso ano hadi bweba bwalu bushika ye kushikwenze enda malo bumulanyo wabana babo mushala ni mwako nyenda wabakashi udoende mishinga mpindi weo niruba mumanyi byakana uri muka solonyi nango tombani bafana ikoko ba maison cop yega mufwa yeyo kari mufwa mu 2003 2002 utumukela ngani hutumukela mukele ngwabo kwa mulumba udi mwasa kulusakalo chisalu cha simsa mushobola njere kontwako nyembo kwa mijilu kabwina wenda ngenda wakale mwenda ukasumba misha kubaluba wambula hamugolo hadikai kutatato kula dikalu hutu Victor kula mashinyi kwa sama kazin adiku ni lelu kumwene ditu kuchinsansa ni mumbu shumai kumbi bukasa kumbi bukasa mwene kembe mwene kabeya au kiyovo mfumo wa malo amakanyi kadi mushanzo bwa chilala benyo wa chitembelo uritumbile munkumbi kadi mwene mbujumai mufu kainshila wadendela mbujumai kaimai mbujumai kaimudilu mbujumai benza bubari kutingi kumbi mushala muri mushala babiye kudi bavantiriye bako babwele momu chuma ino kadi bahatuka mushala nankwao bishila mwene nokuya ku university wa mbujumai daga bahatuka ngoi changola kupo jinende sambalenda bikene kumunyenge ngoi changola al kupo tungoi utu sambalenda mwanga to wa Kongo mpango changola nyevulo ko français yende ya coulage uvanga nda mushinga wakale kadi uvu mudu bweke ye mudimu ya tudendelendela wambula mala wambula bantu bisa minene misombo. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Tujiha kabengele flash ngani mukulumpa kabengele flash ngenda mushinga musomba kwa mpiana kadi mukolele kwa tanda onyo vambe ni mwene shimbo to musomba kwa mpiana udini moyo
kabengele flash kana wana mami chishemba tujinabo lelo badila mwadabu kiba babambula abantu babahatul kumanje bakaboba chilenyi kubaja batatu mukajwanyi mema ubuwela kasala masengu turinga mwambulo kabengele flash mwenda kuchinsansa kubengele flash wana madiska ito akala adivuni makaza bilamba abunyi bakabini mu transport ni makamnya Toyota nanko kabengele flash wakala babajwere bansambalende walumu ni sambalende kwa president wakatula bakwa kutoka mwidi kade wansambalende uchironi moyi kanyinda shirish wakamwela mudia kumulezi shilo mushinga tondo kayitoni lebe kalumbanji ilunga ilubar nyanenda baba somba nenda ilubar wangenda mushinga kahuye ka mukatabwa uvani nzubu wacu ni chamari chinene kusimsa wana kabiri karibira wakabiri malo transport bantu baba bela ngana kaha mubaluba kwa bajingeni muluba shala hanshinash ndimo no mushanzu bwenda ngo kusimsa eyo mabujika kusimsa mwende ye kadima chosha ntita wakwalekela wanzubu uvangenda mushinga mwenze dama kushala mu mushinga kwa sanzubu wachitelela wakuhana byadidya zubu wawudi ho toni lelo munjila wetu wakalonji idiko kutoni lelo bakari bafuchilako nankumbangenda mushinga bagenda mushinga mutungemo muzungu wa chenda udini moyi udini kalerika jima kusimsa kudibu bana betu bine pemi nimbako wabantu benda mushinga mutungemo kwa samakazin kuhana bintu kula mashinyi kwenza elevage wa ngomba kuluseka lwa luhuta ni uchiriho kadiba kadi bakola udukuseka lwa chinsansi changala kasange vatraska vandraska vant easha usida kasai udini moy vantraska mukatabo mukahoyeka mukatabo udukuseka lwa chinsansi uvujenda ni bantu ni lelo uchirujenda ni bantu udini bana muri tungemo basoma ni bantu tobolona batono ko botato abo kiba mwa badi benza muri mwa transport munena wa msito kasai bula ma bis bula ma camion ye mwene ke vuimanyina nzubo wa Mercedes mukasai mwetemo mukulumba vantraska tukwela moyi tuela mwane ba Godefroid Changala na cha Philippe Changala machisi basha tu sana muntu fuma kumputulo kumbujimai uluta na concert wa jibem piano mwabu di musomba usanga na ma njilu yonsu mwabao mweni mwena makota anshima wangata mwena onyiso kusela wangata na nku tukwela twasakija balu bana beba jinanga jinaji bajihabu naji bago de fa changala mwabo onsu juya we mutela bana ba changala levo nabo mbatoka kabatu ni bilumbu to batu basoma bimpa ni bantu kulega bine lelo kubibi kufunda ni attention chez méchant mbo walonji lotiri dan 8 metres nuke bachinyi kasonga lika mwana mpiana ki uvo hane mikanda muri tunga mwenda mudimu mushanzu bwenda uri hotone lelo kasonga wenda muteka kutulasi les flairons de lika kachowaya mikanda mishala ni kuribana betu bateka posta wakwasaka binuzubu wakuhana mikanda kena kwa kuto nkulika muhana mikanda muri tunga mutukabene bantu mamutentu bana benda mbatutelesha mwana ndamugwa butumu France tuigrenda bikola muteleja wa bakaji voma nyinke bokula bwani mbangulwila mujimo wa papa mzubu wa budiho bala kutuzumisha mikanda tukatikabe mikanda katinu mabwa kuiso mikanda iji wendu funda isi mimpa inshallah muntu wangu tujini kabeya Kissinger kabeya Kissinger wakabanda bikola di Kissinger andi Kissinger bamumanya secrétaire d'état américain bomba bokwa titu na sambalenda kita twendo wa kabeya teme chef wa bokwa lukus aba bamudimu wa mabwa bakaza muri tungemu bashabana babu benza mudimu chituri tubavulukila muvobu belanga na ka bavulukanga na kwa beshengene muntu achoma to kazaji musampa wakwa chaba hani teleki sinjene mvulo kazari musampa luhangu lwenderisa studio mwa veni uturtubi kilani wa université anja kona ni kukari ku Fontainebleau kuva kwa kabeya abamba babakwa tansamba lenda
pakwata muri mwamabwa mu musoko yamo bukasa chimankinda bukasa chimankinda ngwako achaba mu tangilanga neni kunzu butu bingile wa simis kimwabo voenda pakwata muri mwadama bashama depo manena mama kazin kulusakalo cha simis maison lukusa uri muhanga ngwenda nganyi udini hotel munene kuluseka lo akamina vo abatoka udini hotel munene munemo mil brick kakashikato tusengelera banda uri bashala bamwana mabujikisha kankwenda benzo muri mabunyi wakasheki munene wando nune maison lukusa mwambulisha bantu baita bunyi kule tutumba tokazatu muri mwamabwa kari hamufo mu butwaho nyanga cha butumba tonswara tutoka nyaunga baba Apollo ngani baba Apollo ngandu chef kutumie wabasangana mwenza muri mwadama basa lukalaba haji lukalaba lumweka baba Apollo nizumune natutuya ko hospital wetu wa Mui hatu tutela bantu aba katona batela bonsto katona bakubatela kubajikishato turubatela bantu batu ni chivulukidi cha mushindu va basomba mushindu va bakonkangana mushindu va bubelangana diboku bamba ni kwetuka kuheki kwetuka kushiminyi mundongo mweu wa TV wa Frank Cholo wa kwetuka kushiminyi turu tushenge ni bantu batela chile batentule chile jilu chaba turu batela mukwenza kwa malumimba kingwele kulotiri ya 12 metra shemesha wewe udani ni mwine kweva chena mamanyi ndini kongani mbwatu wa negleza nuisa tumusango wa wanyi katolika mishonyi chimbanku ni bababa kacha bitanda byavula lukinu ndubwele mubina kasai lukinu ndubwele mubalubu kabaiba kongangani urinyenga mukweba mashinyi umunyenga luhangu nimbya kumfula yebo wenka yebo kalwendele mashima kumyabiri ukalo ndekanu yebo kuchalo wabyenze bisha ngakafu kasai singakafu kakena nshila kakena mudilo kakena mai ati tokola chalo chaku chimanu chilichenza kumai kulukalenga mchikosoka bari bahabwini ni fachi bamwambile kayimwe intervenir mafuka bidya kumbujuma ikako akala maito ati tombaha kumilondo kari kuyelusenga mu milonda eta ilunga nyilo abana benu abanyanga na ibini inayo bana benu ni nenu bana beto kanika de mine chance chola leto adiba kuhesha kole sheheba lunga tanta meka diboko bongwana makuhesha anheba walu ba udi bahesha udeno mwisho mwa chance bichangata twasa kitila mukulumpa wamanya chola kudibadi ni moyi bako babenga ni kato batete kari tinyi ni badi benza bilenga walu mi poko ina muntu chulongo achini moyi tiri basonga bantu mwawe badi biyanyi makubala bakes nyendi mwana muri longo chiwilo muye lelo mwabanya kunzoli abantu kumona mwabanya tululu obashini bako badishi tiri tumwana byaya lenga jowangandu ati tomba ko bako jile sibado na mai hatu tutaka ko bantu ba miyo ya nongo ni bikala ko na ko bana umwa kudibala tuduba hitabunyi tujengani nwenza ko malumimpa mumundi baturu batela twasa kitila tato André Kadima mais non soit mutu tele lao atulongish bani mu fomuntu mwamba ba mécanicien bantu ba benza ngomba bantu benza majimi manina mun hakalanza la kaifuko kuto ndato kako bintu byanzala to ko vodiyeba ko mkongo na mpini ndiyeba na shini kasangu na shini heo lunchinyi kimba manyato bwala ko ina kuto lele ko dan tout du jour kabudi mbokambula we mukanyenga washobe idiku dijim bwala byonsu bya kudi bya rituku biri muntu domba bakulumpa ba eumusangu bwala batu batela si années 60 les années 60 70 80 un peu voilà. Quand tu nous batela bon tos ko bakalonju miganda kasende vohana makolemina ko badiko ko bahita bon kimutu tulomba no kuji bakulumpa batu dinabo matukwa ba benza malumimpa bwala manyi mubamanyi kadi kutuba kwa bangamela cholo kunteji to cholo kungele jimbila to ba hero dan lom baba lokundo wakwetu bakuji bantu bakwabo ukwambuluishi ubengani kwabo kabamanyito bwalu famille ndeye mumanya mbilumbu bya bunyi nje mumanya Franck je vais t'aider ne cite pas mon nom kimutu tunulomba bwani kanu tekechito mbimpano kwenza bwalu mono mudi mubatele bakwabo kafumuso nabo to vubumva henda wendo balondesha bajibishi ki ali mvu batele kimboso ali muso nabo to na kanu tekechito chisumbu chinena cha baluba
bato bangaki dila ku Kinshasa ba ma bonso bato bangaki dila ku Kinshasa ba tatu bonso bato bangaki dila ku Kinshasa twasakidila bwalu ni mfunda hanyi wanyi mukanda bandu mudi ba José Mpanda kabango nsongol mayama tukwa kadi jenza malu umona sen umvo we muyeto songol meu udini menji José Mpanda moza chisanji mwabeo chisanji mwabeo kumyabi kudi bantu bibaka matu kwa nini vile jana kudi muntu muibaka uibaka kalasa kenda katumulonge wamulusha bantu abakenga côté kuluseka lwa bonso le kudi orphelina mukwabo bavuba kenga mu niveau wa mwadis utana nuko binso jibi kuweka usana muntu amabon lwangu lwenwelu tutunu lwongolo tunu ashina nzubu twenza malu 11 bantu abajiko nangu bwachini bakaba jisokoka baba jisokoka bwa moyi mubi wa bana betu lukini lwa bana betu ali muntu wenza bwa rubuyimpo diano luso kushala député luso kushala ministre jimvuluka mukulu mpwali mukwabo Mamadou Mpolondo mu Allemagne ungamla ka chol akaza kukaji mwela mumweni muhatukana mwakunywa wa José Mpanda mema ni ka panda wa vende kama nyibwali zaibi wachi kadi bifibienza disanka bifibienza disanka kimbambani bawe kwambulisha muntu kala wa mujiku jeba to bimpo kwambulisha ujukumana kwa $100 wesha mwanene ujaishika me $100 wesha muntu akwa chanana wesha kachola kenza mujimu kahella mujimu mwabe moni kabansha kwambulisha bantu bonse ulimona tukala ni bintu abi jinangaji tu t'es dit ton père a l'argent papa n'a pas mbongo oui mais à l'époque tu trouves quelqu'un il s'est dit mon papa a l'argent tu vas voir comment il mange avec les gens aujourd'hui c'est autre chose à l'époque nous on connaît même si ton père a l'argent tu peux pas prendre la femme de quelqu'un tu vois tu peux pas aller aimer la femme de ton ami mais aujourd'hui ça s'est fait les du sana muluba muka uju musanga shana wa mulunda wenda hakana chema ni bifuko ko mukulumba chema manya to abintu kabivuko kuto kajwa mukweba ngokumva nashimuhu yo handa ambiri kabivuko oui umuchina mwabuju wendela umona bumwanene len bikabinyango mulunda webufa ushalundanga bana bende ushaluja bana bende bijiko kukasayo ibaka imuleji haji ni ban ayi ni mukaji mulongesha mujimu mulongesha mushindo wakeba makuta mubwimba kimububito bwana haji bashala kaba kenyito bwana haji bashala anu balunda beba kiba bansha kuseka tatendo vanu ngoyo ovujamba ye muvambulisha bantu tayila lelo nutufalusa nitujiba kula bibi tupakanya abantu bonsu twasakidila mukulumpa kajima aliwe injiji waja kukumbaja bwa bana betu baba china maloji ni manga ukasai di yandani baluba nanga nai binaka sai nanga nai ambulusha nai sanga ni mukweba sanga mudu sanga hewa hatukala katubatele weba muledi na shoba mwanenu to katino mawashikisho bonsto utubikilano tukumbasha utambile tukumbasha twasakidila kuti ba docteur bonso batulonda nous partager émission nous jabonai nous tumina bana betu bakwa batu ba banku manya sanje chetu cha balu bato walo studio manya ni balu bato ana eske na mbujima bilo wane rozal eske kumbujima bitabi bwa kwenze ajinya bienzeka ni kalunga nika keska nzambi mutu esha tetu ba Frank Chola wetu kaibune na kaibula twasakidila kuti ba mamwenu twasakidila kuti ba mbakanyi twasakidila kuti ba semeki na shakuji bagashibanye bonso babalubu twasakidila jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja mukaji musela kunubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bena misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama jindi naji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumira moyi wenu